أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi keram uzvišime gospodare Allahe azza wa jalla koja stvori amen, uputi amen, bare blagodati a ni'meti a dingi amen, salatim selami bi čalađika marumagu pejgamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Deseri familija ehli bejti, lesera malakula snemani takvalju ashabija, în samom šapla katrudiren pe copilul život i ki praksa tanen u Kur'anu suneti, džiko jevmul kiamet Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ovdje počmigam, znači pali kindija, kjergjam kokrat crte lafi, tari Merijema, to jest Edaj Taro Isa alaihi salam. I palo su vatar pomingam, znači palo su i bijani, lokjola e Isaja, avela znači oleja i maksimea, maškar kopiro narodu. I oj dia piro lafi sa zavet ko Allahi kaj nika sa ništo lafi naka kerel, nego i šarete ako maksimi neli kasi kalor. Pa palo su narodu lako počinio late na padini, pa kerindojo lake o meirem čači pase kerjal nešto but lošno, abma e familija tirina sine savki, niti li daj, niti rodar. Opma tu koja sijan e pentavo harun. Pa ga ti pomigjam kaj ki familija, ki porodica tamo Ali Imran, ki ne je manuškova piramija nam Harun, a ovi neko narodu penđardusare ko božnjakom, samo ko šukari pa. Lošno niko lesa nikad na šumja. Pa mla ovo tu Merijam koja je nane pentava Harun, mla ti li daj to da si nagyar, da je mekšto solatke, da di krebiše maksimea, znači neljano vas, ona mislim je svašto, kao i kerja. A ovo u stvari nema nušnik, kola u Allaha za ođele ki dunja birilja je mla čisto kerjala. Sada si mi pripalo vas, znači ovo i šaretea upravo neste si kaj. Upravo maksimi, ne, upravo Isa alaihi salam. Pa ovo znači, so kerel, ki kolevka duksine, lafisan baron manuš kerel. Pa ova keri me nun, so, Allah je so robo, hemo man so, pejgamberi, znači ka kerel, hemange kitabi kadel, hem ka kerel ma poslušno mire da ja kete ovo. Po Izraelčanja, znači počminjena telačujem tavakvati kno maksimi, koja samo su objandjelu počmija, znači lafite kerel. A običaj tabijati ko benu Israeli ne, kada vela lenge da je pejgamberi disoja so lenge na odgovorini, on bi ohola tega ni ohen. Pa so bud putiđaka napomija. Je ken bi mudaren, a je dujtonen bi kohovaje be palden. Pa jare ovela heme Isaja alaihi salatu wasalam e čavea tari Merijema. Dok ovela više bajrola Isa alaihi salam ovela ek sartikno maksilmineli, kerindoj javere čavinca, bi desini pe često je kese lendar teva keri, kava keravtuke so halan kere, antiro ker, hem kava keravtuke so arakena hem pazinena antumaro ker, hem samo hajben situne. O panda maksimi čavorosine, ama kerindoj avere čavorencar, biva kernenge akava. Hem znači tačno ova kernenge, so halje, so isinem kere, so pazinen, subhanallah, znači so tarotitni pa Allah azza wa jalla le hikmetim jandi pa panda dinjane. Pa kva haberja, kaja vest, lelate bajrom maškar ko manušaku narodu ko benu Israel meni. Pa o jevreja, lelate kerena kena plan, sar te mudaren e Merijema, hem la kere čave e Isa alaihi salam. Pa Allah azza wa jalla objavini e Merijema ke ti ke upire čavea koje tankaj len džava pa nisi, hem tanko te but dživ isi. Pa kerena kava tanko ti kilije Merijem piri čavea te našel, neli tari Palestina, taro Bejtul Maqdis, u stvari doa tanine ano Egipat. Jer uduri sile njakula tavdena, misli doj ki reka Nil, Eufrat, hem bud dživada isi. Penđanu doa pa na taro Jusuf, ali sam su kevjam, koga Allah se hije efta berš neli.
pašparinge ođivi tako dalje. Pa ovakve mi sam skalimija Emerjen i klotari Palestina pireti knemak smea e Isaja taro Beitul Maktis džava znači ano Egipat. Emo durija čuna jek periodi. Ama palo je kreme, o Allah azza wa jalla objavini lake paler napalalki Palestina te aven. Pa Isa ali se naviše bajrola koje terno insani ovela hem počmine manušente vikinlen ko Allah azza wa jalla. Počmine narodom te si kavilen od dini lengov. Pa o jevreja ole mrzinen hem ovenale se bud zavidna. Allah mangele se sošteta zararite keren, amo Allah azza wa jalla ole azza. Pa jek prilika o Isa ibn Merjem na kela uzalo ko grobija. A ko grobija di kela je kamanušnja sa rovelo. Pa vela džilate o Isa ali se nam kućala svoje buti su se rovea. Irina kamanušnje kumali se plamiri čaj oj muli. Amena nema javer čave se mlate. Evlame dinjum sovli. Kaja katare naka duriovav. To je starulakoro grobu. Naka cidama sa džikote. La ili džigdite dikhavla ili pa ili mete meral akate kajtanje hemoidan. Pa iroma kio Isa ali sam tla. A sova kere ame dova ko Allah azza wa jalla te keral, pa ov ti reč hayate vas delula. Kama toga što je letuli kere, Irina kanao ili se va keri, o devesta socijalni čanusa pingamberi, ka Irina ma tega ni kere, falo do asu kade sinu. Pa delo Isa ali salam namazite kaldinem dova ko Allah te kerel, te džibnin keri te vas dela kala manušnja, la kere čajaco i pašli od te. Pa džala džikola koro grobo, o Isa ali selam, bešelo uzolo kao kaburi, nema keri. O manušnije, i kleopnuma Allahe sere izenea, heme Allahe sere volaje. Stušti talo, li mori ušti, talo mezari. Pa o mezari lakoro li mori počminite tresim. Pa o Isa duj to droma kerla ke o manušnije, i kleopnuma Allahe sere volaje od tada. Pa o grobo lakoro lila te pravdjon. Te paravdjon. Pa vikinlo trito dromo Isa islam. O manušnije i kleopmala esere voljaja ušti. Pa trito drom keda uštija lakere bala sa parnile subhanallah. Parnesine sa. Pa pučalva kanao Isa islam. Kama sosja dobor spor uštija. Taro mezari. Irini oje makeri plan gunodrom ked vikijanma o Allahi naredija emelekose te sastavinel mire organja. Oduj to drom ke vikijanma. O Allahi naredija emelekose tirini mange miri duša. A o trito drom ke da vikijanman, ke da olimori pravdilo, mislijum kaj alo sudnjo dive pa mire balatari muka parnile. Sad su bešela ko kuransko ajeti, ne ljakala. Tako zom, ke do Allah azza wa jalla opišino da parodive, uma maxime sere balaka parnjole. Tari muka. Poi me mislim junka o sudnjo dive alo. Emo Allahi vas dingjama, anglalo jomul qiyam. Pa tari muka taro paripa, o balala kere parnile, o eternisine subhanallah. Pa irina kana oi, suštini tamo mezari, empire da jake vakeri. Se dikala kaj hubjala je dar nedi. Normalno tu nešta gjarte dike, kadara subhanallah, sasvim normalno. Iako i tani lakiri čajama, ipak hubjala je dar. Pa iran gjala kjo de eternisu taro mezari uštija, pa kjer gjala kjo omiri daj, dar samo taro Allah, hemov sabrlika. Kjer sabri nedi. Pa irini pa kana ovima kjeri sase, oj su uštija taro mezari. E pejgambere se vakeri. Ma moline Allahe, napalal mantirani, ama mate osetinam oduka emeribna sere oduito dromneli. Jer sad ovako hadisi, sad sam plan, oduka emeribna sere ita nečači pa se dupare. Poja kana dova kerala, i sad se pomoli na vaje napalal tirinima, to jeste meral, ama kava drom, mato venma duka ko meriba. Pa molini o Isa alaih salam Allahe bašilate, hemla kerala, pa da jektaro dokazija, a butitane dokazija ko Allah azza wa jalla bičali maškar ko Benu Israel.
Am auzit o doua, so on dikene, pire kanența shunem, pare so, pare na veruinem. Uzal sara kama hula ce kwangeno, peygambere temudaren. Le se budza vidie, pogotovo Yahudi o evreji. O Isa alayhi selam kavalen Allah'ı izleye bi vazdele mulen. Pa o Isa alayhi selam Allah'ı izleye bi kad bidalke korole dikel vastea bilakel kole soroshero pa emamushe se biodiki vapa iringyo. Pa o Isa alayhi selam yine o doa so kad bi manush ko hinele guba mikini po doa nasfali pa manusha ko isinem problemi kožaja. Și neko neka desingal pe koga se neki Saudija diklao ali stali sledili na ne baš prijatno, jak hake, a kamoli insani to veli upravo peste, pa oli sali islam Allah se revola, znači esafken da sine lečini olen so, znači tari koža morela emon sa spjoveno. Allah azza wa jalla wa keliki suratul Maida, ko še udešto ajeti. Objasnini o hali taro Isa ali islam samo insani sine. Pa kada Allah ima kerga o Isa, čavea tari Merijema, de tut godi ko ni'ameti, moro premalo tutem, premalo tiri daj. Kada me tut e Džibrilea pomožidjum tut, pa je manušenca, aki bešika panda sialde, sar zreo manuš la filencar kergan. Hem si kavjum tut pismeno ta hikmeti neli jandipa din jamtu, hem to tu hikmeti. Pa o Tevrati, hem o Injili, tut isto si cambiam tut. Hem kada puna mirevola, znači Allah azza wa jalla va keriles, hem kad mirevola, mire izenea, taricik, nešto sar čirikli kergam, pa anilate prudingam, pa oj mire izenea, ča či pa se čirikli ulijem netingam. Či desingam pro Isa alayhi salam, bileu bičik, hem odia čik bi oblikuin la sar čirikli, pa bi prudela anulate, hem ceea ce pase bicleu ciricliem bileu teletin. Am acum să înghea sa, Allah esere olaia. Hem la Allah ezogje dale va kiri susa cerceo Isa alayhi salam. Hem la de tut godike da mire olaia, neli tarobiando dive korole manushe so le cinghiani. To jest manush cu abiandilu korolo, pa tu ole, znači palo so vas te angliste na klan, o palem di klan. Hem kad Allah gubavcija, to jest manuška koji sile problemi koža, sa puna mire volaja od ova kergan, a hem emulen vazdingjan. A hem emulen mire izenea vazdingjan. Pa jasna dokazija sine pralaren ko asta taro Isa alayhi salam, ali lese niko ne na vjeruimi, osim lesere amala. Koji nu sabe que pe amala taro Isa alayhi salam. Sa su sjajne slučaj ko pejgambera alayhi salam Muhammed. Sabe que pe amala pejgambere sene? Ashabija. A sabe que pe amala taro Isa alayhi salam. Ko djamo? Pe djamo je tamo kao havariyuna. Olay tano amala taro Isa alayhi salam. Hemnen Allah azza wa jalla ko Kur'an da pominalo. Jedino znači taro dva narod, taro Ben Israila, hem taro aklo Jahudije, koje se veruje, znači o havarijunja. Dok o jevreja taro inatim, tari zavistem, tari bari mržnja, namanga znači te verujne se. A sakala dokazija diklem, šugjama palim, znači ola korolem ka šuke kergepe. A Moisa alayhi salam, znači ne obratili si ne pažnja okolenge su borinena protiv leste, nego vine sa brlija penena rodoja, čak je tega ni dokon olej ne uznemirinena. O jevreja bi džanje bud puti letea košen, džanje bud puti adalesta lošno bila će lafite kere, na samo lestem taj lesti li daj neli, a ovo znači ne obratija pažnja kod ova. Pa Allah je zaođele objavili se u Inđili, ne bili te potvrdini o Tevrati kova si ne anglalo leste neli. Allah azza wa jalla paki suratul Saf ko šofta ajeti vakiri o čavalen, to jest susijeno čavetalu Israil, mame tumenge pejgambere bičaldjum kova tumenge o Tevrati ka potvrdini, les objavljamo Tevrati, neli, te potvrdini tumenge o Inđili. Znači Allah tutke bahtalo haberi, taro pejgamberi ka skoro anav, Ahmed kao ovel neli, ko apali mande kao
Ne spune în obavestinea că nou Isa a.s. so, ka je oftan običajno kao Allah sa pegamberi, Allah ne se objavini, znači o Inđili te potvrdino te vrati, a nava tu menge bahtaloha beri, taru pegamberi ko apali mande kavel, a ona vleso Ahmed kavel. Mislim doi kaj. Ko Muhammed alaihi salatu wassalam, ko akavel palo Isa. A o Isa i tano ujedno so, palo pegamberi ka su Allah i bičalja ko benu Israilu. So de zi pe dalea, că n-a nesera malacula ine lea la o havariunja, je puti resta rodinge, je puti nešto te diken. Rodena resta rekajeti, dokazi, tu verinen penel. A anglavodova, so rodena ona, că na je puti resta sa dokazi, nengi u Isa ali Islam naredinite postinen 3 ani da dire. Pa ola hari nešto anglav koji iftari, rodena nešto taro Isa ali Islam. A neko Isa implari se, o Isa, de vestar, bičalosar, pegamberi ko asijan. Una men mangaja, o Allahi, te mukela menge, tari Havaj, jek sinja, jek sofra, marea. Čudno budizma. Postinena sine. Anglalu iftari, a neko Isa, a on verujena sine ko Isa. Prihvatile sa de vestar, bičaloneni. Kerene badeta la es, a manea kan anglalu ku iftari, o Isa, una men mangaja, o Allahi, a menge, tari Havaj upravdan, jek sinja, jek sofra, te mukel, a oj perdi hajbaja te ovel. Pa Allah je zađela ko objasnili, znači, ki suretul Maida, košelu, to jest košelu dešu dujto ajeti. Pardon, ko dešu dujto ajeti. Kada učenikija, to jest to havarijunja, vakerge, o Isa, čavea tari Merijema, šajli platinu gospodari, a menge sinja, sofra tari Havaj te mukel, a ov nenge vakerga, daran taro Allahi te sijen mu'minja. Pa palova pučeni na kanao Isa a.s. Soči gatunen te roden, sinja ili sofra upravdan tari Havaj. Kanao Allah izranjena tla, o Isa, tla men mangaja, latar te ha, hema mare kalbija te rahatinjo, te smirinen te len. Hem te uverin hamet, kaj čači pase a menge so, o čači pa vaketjan, a hem te ova, svedokija taro dva dokazi taro Allah iso kave. Pa se vepja kava o Allah azzawajal dela znači u Kur'ani, celo je sura te vikinipe, el Maida, sinja ili sofra sobi ko prevod znači. Pa Allah azzawajal, kabuli kerala lendara kava zahtev ili molba solaru dige, po Allahi mukellem je ekbari sofra, ekbari sinja tari Havaj, a kilate ovena, razno hajba hem piva, subhanallah. Razno vrste masa, voće, čirikla, mače, hajbe koja nikad ki pumna i ne di kliđi tegani. Palo su Allah azzawajal mukellem, znači odija sinja, odija sofra, sode sinite, niko navela pa še latar te hala. Pa tega mi Isa vakerni nekula han rska koja tu menge o Allahi dela. A mamša da radine mare, znači uzilate paše. Osim čorole, a o čorole amen gut puti vakerja. On hine okula sledbenikja tarosa u pegamberi. Angune sledbenikja, angune ko bi veruinen, znači ko pegamberja uvek se o čorole. A okula vera, on bija čonki stranan, bija čikeren, te dikel su kao ovo kurenca sohan. Znači, hajde ne sam neka džikera, on čorole, galem te gele, hajde inšala. Hajde bila neka, neka ono nek završil, ti ka su ka desili pelni. Te najne, ništo kao je da neka probinao, da su nikad džakana ki pulso na sine. Ila men de kedara, tamo da je kvrsta, hajde tu hapa, ka havno poseti, ka tu jasoko, ka čoveči doni kamere. Pa kada kalau čorole završija hajbaja, ne? O Allah azzawajal. Načavi nijeke, koja tavodija sinja hala, koja nasvalo sine, a o Allahi nema te sastljagli. Nijek nasvalo na ine, koja luki sinja, ki sofra te hal, a na bormu ili nasvalo sine, a o Allahi pa odvahe te nas sastljagli. Pa kaja sinja ili sofra ovela, panda jek taro Allahe se reso dokazija. A lenge dokaz jek palo je kavela sine stano.
ama Allah koronem kašuke. Pa nastavimo Isa alaihi salam te vikini ko Allah azza wa jal prema narodu, a Allah ili se dela but, ne savje, čudna bučana ili se objavila kerate kerel, amo je jevreja, da ne jevreja. Hem Allah nika srahati na mukle, hem dan danas na magare, kogod odvate ono, kogod Allah je obožavija, hem Allah si badeti kedo, nika srahati na čange. Pa kada Allah više dikleka je o Isa i sire baro broj, taro pristanice neli, kola pali neste džana, olje šunena, hem sviđini pelenge od vas o Isa nengeva kerela, so kernala, kedena po jevreja, o Jahudije kedena pe, hem lena te bičalen poruka ko sao kralja vladarja trujal so sine. Hem kod ova lengiri poruka bešlagja, Hvala o Isa mangela te čorel tu mendar e vlast, hem o barhali pa. Kada kana kala iranena pa sute kera, kada kana Allah keren o Jahudije, o jevreja, pa poda ništo parunane, a starene hem udarene. Eke pa, da buti kolaj. Pa kedena pe kana o kralja o vladarja, hem prihvatinena od ova so ko predlog dije o jevreja. Pa lena pe olajem cidena pođinena, da kene Isahem le te mudaren. Pa Allah azza wa jal prenosi nekva ki suratu Al Imran, pindu štarto ajeti, o Allahi tega ni se objavine makeri, o Isa prema. Teri duša kala, hem mande ka vas daftu, hem ka spasi naftut, talo nevernikija. A ka kerav da tire sledbenikija, to ven upedero nevernikija, sađi ko sudnjo dire. Obavestine, znači Allah azza wa jal, kaj ka spasinile ta Allah zamke kola veše lese čerđe. Pa kod ova vakti o Isa alaihi salam vešela pire de šuduj havari junja, lese rahmala pa šutne, ano je ker lenda. A u lendu kod ova vreme o manušaru lenate mu darene. Genate mu darene samo sebe pikaj nikine narodu ko Allah azza wa jal. A oftano sa soakerjam palno pegamberi bičaldo ko narodu Benu Israel. So desili pe. Manușado crodenile oftano pirea malența. O deșudui havariunia beșena cu e chiar. Aracheu manușa șurie caitano Isa alaihi salam. Alegi kodoa chiar. Kogaresle o te marena kudara. Mangena znači te hagenu doar te cuena drepta starene. Isa inticalene te mudarene. Cu doar momentul Isa alaihi salam cu cela cana cale deșuduien havariuien cola inete. Coitano tu mențar sar dobrovoljco penala. Dobrovoljcu, te aminante, a za uzvrat baš od dva pirojavi vapuma mancar torol ko dženetiki bari deređa. Prez koji tano dobrovoljcu tu mendar, te i klola kana anglal dola manušakula man roden, a u Allahi penala lese, miro liko, kadel, pa penala ola lekaren. A zamena baš jakava, torol mancar ko dženetiki bari deređa. Pa najavini pe niko osim je tamo najinterne maškadlene, a ujedno je tamo najhrabra, bar i hrabrosti ne. Moja je me mekađa, meki to avrijalko tijelo tamo. Znači žrtvini peste spasini e pegambere. A o Isa alaihi salam akele se beš. Pa pučelo dvito drugo. Koji mangela ti tjolko miro tanan glav, o Allahi puna kadel miro oblikom, a nagrada baš ja kvajtano pa od dženeti mancar ki bari deređa. Pa pali mislo do ovo terno javine. Najterno, najhrabro. Pa kada kediklo Isa alaihi salam kaj tamo uporno, tega nima kergale se džan. I to vam glav, a Allahi kam ukel, te ličini upravdande subhanallah. Kod ova momenti, tano do ova ker upravdan okrovo pravdjola, Kulena o melaikija hem lena Isa hem vazdelu preki havai. Allah azza wa jalla aquele que suratul Al Imran znači pindu štarto ajeti o Isa tiri duša kala hem mangi u preka vazdavtu nelje ka spasina putaro nevernikija. O nevernikija în glavu vale spremna i tane nijeti ker bite mudarele. Amo Allah iso spasin vazdelle peste. Wallahi arakli znači taro asta e kafirengere kula mangena le te mudaren. Pa o Isa alaihi salam uvela vazdimo, a oko asu i klilo anglav, o leo Jahudije,
o manuše, o kralja taro, kula su alete mudareni Isa, lelele, znači peja, hen panleli. So Allah azawajal dingaja, kva manušte ličine upravo Isa alaihi salam. Pa Allah misli kaj lele Isa alaihi salam. Pa jele, pa sari penjardon eli razapetijele, čigele, znači ko krsto, hemole mudarge. To je skutočno čingel. Kada omavlja mudarge, da imaš kako dija masa su kedi salile maš kako narodu, jer ova uopšte događa i ne, kedi salile sa omanušanili. Meryem'e dailesi duradan sağladı kela hem rovelo. Sui misijeni kao jevreja čije lakere čavi. Pa kana on, palo som udarena kalima nuša Allah azawajal prenosi negdje lafija ki suratul Maida, šelu pindeftato ajte kuma amen mudargyan mesiho Isa je čavetari Meryem'a. Allah je kuma kana ver deli no govor niti le mudarge, niti ole umlavge, nego olen diyarge. Walakin šubbiha lehu. Pričinisalo pelenge, geralo pelenge. Su Allah dinga okova su ikilo terno, upravo Isa alaihi salam te ličino. Pa Allah taro baro rado za frdena čalumi, mamin mudargame Mesihe, mudargame Isa je čave Meryem'a kere. Pa Allah idene nolorman na. Niti mudargele, niti umlavgele, nego olendija ga alope. Pa Allah azawajal spasini kurtalini pire peygambere, doko jevreja mislinena kaj on le čingen mudarge. Aj Meryem bešla, tarubaro rojba, pa ko moment javella kio Džibril alaihi salam. Hem baktakerla ke kaj Allahi, Allah kere čave peste upre vazdinjane. Hem obavestini kao Isa alaihi salam, ka irani pe paljamo dujto drom, angluali osudnjo divete ove. Paljamo melaiki aleka i ka hulamen letene, sar keda vas dingele o angluno drom nu preko doa vreme. Pa Allahi sari penjardo, leka pomožini, Isa alaihi salam, ket ka hulelo dujto puti, te mudare je deđale, hem kadelle pobeda protiv o Jahudije, o Jevreja, hem ovka sudini Allah esere zakoneja sađikote namera. Ka živini ki dunja, ka ženini pe, ko stojini familija, gera vela, hem palo doaj dunja ka nakel, o manušaka resili dženaza ka gusilinen, ko čefinja leka parunen, hem ka ispratinen, o leka parunen. Negdje prenosili pe kaj lesea čavdo tan bašakava janena hem korkori kaj ko Mešćidu Nebevi, ke Peygamberi alaihi salam džamija, parumej tane trin džene. O Resul alaihi salam, o Ebu Bekr Mu'ameri, hem hlaj si pandaj tan. Allah tan, pama toga šote, palaj to parumo Isa alaihi salam, pala Allah azawajal najšukar džane. Pa kate kar čova, a kalja za vršinariše, keribaja lafi, taro Peygamberi akula si ne bi čovde ko narodu ben Israelčanja, pala koja počini ne bi etapa, ovdje etapa je tani, nebo Peygamberi ko avela, a ujedno paluno hem pečati saj Peygamberi goro, u Muhammed alaihi salatu wassalam, ko avela maškar ko Arapija. Allah molina, to prostijem, tu putijem, ti del svakoj hajru, sa ste ko sabori, wa akhiru dawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.